Kasam Khamti Foundation kabalong ka kunhun balam do ba sambon lang ding do ba di korim jungu kalong ka kunhun ka bapen kiu bahaya ka jeng lakai football hanang ba shalong kani ka kunhun ka jupunlong ya ka jeng lakai football na ka por sakapor kamatan kaliar ka badan hakalti bende cepat nong mensong marke bon teliki tim kion cimbata ka jeng lakai football na do ke kena ke samla hadu ke rang ba na keleng ke snong ke badan po arikasi ba jantia mata kasnamru kalapan kriya bai penlong ya ka veteran cup arja pulai. Bat kani ke tournament kalong na ta kitu ki ba palat sa phusnem ki ba job ki nyok san foja tengka bat ki ba syadam bat kelong lai foja tengka rengkat ki trofi kani kalong ke jeng tha no ba sam ha ka bade ba kani ke tournament Play fi baro nakalian Kasam Khamti ni pedang soba yang ipi sa isen ki dui football baling ba kani ka kerwa ikwa kontep shapi ba Kasam Khamti Veteran Cup yang saya sedang nak share ni ba last day bersama di forms kani Hasan Tarik September mantau benai ba spinning players ini kapra kandai ba aku trek te hakapor ba pi one spinning nak kerpa ip ba kai players Persimian ra ik original adaka ik original epic ke jompi begin yo ban verify ka age ke jompi te fixtures kemengilia ya ketua Kasam Khamti Independence Cup Kasam Khamti Republic Cup mana ni yang kalau di baro representatives jompi teams begini player dah ketua draw floods tu khalai masuk kenapa fixtures kenapa kenapa tournament kan ya bed ya nanti te ki games begini penuh ni tournament kendai kita lagi sini cuti buat lagi sini saja nomor ba ini scam bagi di romba yang mana lihat di tournament ki dan school cuti ke jongki nama tak ikut bakun juru office duty ke jongki ki bayi tray tak tray kamu jom rungi ke jo te bagian alat ki players kirang ba bagi yo lihat dah kamu sih bawa keluar te ki games begini buat kendai kita lagi sini saja buat lagi sini cuti boleh sebut